Na području opštine Teslić ove godine za potrebe tržišta biće posijano oko 30 hektara krompira. Zabilježen je rast interesa poljoprivrednika za ovu kulturu. A rast proizvodnje se ogleda u sijanju 3 hektara integralnog krompira koji neće biti tretiran pesticidima i mineralnim đubrivom. S obzirom da mi imamo zaista dobre uslove za proizvodnju krompira u takvom konceptu, s obzirom da imamo dosta proizvođača mlijeka, odnosno koristimo dosta stajnjaka, imamo idealne uslove da takvu proizvodnju ovdje zasnujemo jer je naše zemljište zaista nezagađeno. Kada je u pitanju integralna proizvodnja krompira, predavači iz Norveške najviše pažnje su pridali izboru i pripremi sadnog materijala. Ono što želi reći kao prvu stvar koju je primijetio na koju bi skrenuo pažnju jeste da se sjemenski krompir ne sječe, jer je nož glavni izvor zaraze, odnosno prenosa oboljenja, parazita i svega ostalog što može da bude problem u proizvodnji krompira. Obzirom da će putem Teslićke zemljoradničke zadruge biti obezbeđen plasman integralnog krompira na tržište, mnogi poljoprivrednici se odlučuju na takav način proizvodnje. Zainteresovan sam da proizvodnju proširim, a uz dodatna neka pojašnjenja da se malo oko toga obučim i savjeta stručnjaka i tako. Tako ove godine ću posjećati vjerojatno 3 ili 4 do 4 doloma. Savjetovanje o proizvodnji integralnog krompira dio je programa edukacije koju provodi poljoprivredna stručna služba. Služba je stalno otvorena za savjete i redovno organizuje slična predavanja.